Hakan ni mas buku ni doai nak bentai Finian nama bandroid karb di biar anak jingkot jingkia. Simjir wai sama suku nomor lai spak sauko. One paraya raw you try, hallelujah. Demani maulong pray, hallelujah. Rashu try la jingai go, hallelujah. Lagi Santo Yakenur, hallelujah. Ubakra ubadon bor, hallelujah. Ulong simalang baro, hallelujah. Rat parademu, hallelujah. Ujung ingin kijau, hallelujah. Kohomar ko para hagar ke minister ya komen ban pediang subhaya I Father Roshan ngati pi baro pi itu bhaya I Father Roshan latre hangne ha mau kalam arsnem barbinda I Father Roshan itre ha hamren kum parir priest bad kum principal jonga school ha hamren but I Father Ilavan Shah Shillong ban shibinda ek retreat jonki Father and I lada retreat Ilavan hangne bani yakandu yapi baro ban ai kubla yapi ban duai nak benda jompi iwai hagan ke minister haga kertenjong Father Nicholas parish priest haga kertenjong Father Joby ban haga kertenjong baroki sister haga kertenjong ki rambabalang ban haga kertenjong pi baro apring subha ya I Father Roshan apring jongi ban haga kerpat ya I Father ban duai nak benda jongi ban kumjuru ngi kular bang yerung yang duai nak benda I Father Roshan nak benda ke ministry jongi ban nak benda baroki kam ba I le ha hamren hakan ke por tongin tapti bertongin pediang subha ya I Father Roshan bertongin duai nak benda jongi tongin tapti bertongin pediang subha ya Father Roshan benda Kumna Philong, Kumna Line. So happy to see all of you after a long time, I think exactly 1 year. Last year in the month of July, I left the parish and it's back exactly after 1 year. So happy to see all of you and in the presence of the Lord in the church. So this is where we experience the communion of the Lord. We gather again, once again, at the Lord's feet to pray together and to worship the Lord. Let's pray together for all our intentions, that the good Lord may continue to bless us through the merit of this Holy Eucharist. Hakagertangupa badukun baduben simba kuid. Kajinge jungu try jungu yu Jesus Christ. Bagajingi jungu blay lambal kajingu silk jungu men simba kuid kindon rungad bad pi baro. Rangkat bat piru. Kohimen kopara tungin kuburwangin longinong bob nang ban long kibala kre balayam yaki jingmaya bakuid. Ngapla how blay badan bor baro hagi kohimen kopara bangalay po shibune
daki jimberkat bakakti daki kam bakajinge kret daka jingle plajanga daka jingle plajanga daka jingle pla bakraw e jinga mar kada nga kripa deka maria bakoi kabaya se katisoti ya kiang lukirungoi rabi kohimen kopara banduwai nakabinda jinga how try blazing Ublay badan bor baro nisne yangi bad endle yap yakipop jangi unialam yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Good try to Good try to Good try. Good try. Oh, Good Christ. Tong in Yadwai Koblei me uba pen pao yak jing shai janga jing shisha jang me ha kitoki ba ayed wir nang ba kin shambiang yak lindi Dwai ba baro yakibala nyu kumki kristan namarka jing eight kaba kipla kin la ban kin died yakat kaba pensha yakata kakirteng Budba kin budia khat kaba aide badka thou try jungi u Jesus Christ ukun jang me ubayim basin sharangad me hakajing long kave jungmen simbakut ublei junom la junom. Amen.
Kajing puli bengkung, kajing puli na kitab Isaya. Utray ong kumni. Kumba usla pat kayor ki wan hiya nabning, pat kim julai pai shu shata. Henry, ki penskam ya kendaw, pat penlong ya ka, pakan say, pat penleng ya ujung tung. Kanang bendup ay sambay ho nung bed. Pada kajing bam ho nung bam. Kum taru kanong kaktin junga, kapami na kasintur junga. Kana wan pai thali junga. Henry kan pendep ya kata kabangat mu. Pat kan le ya kata kabangalamang ya kapan le. Kaktin jung utray. Isango yaw blay. Samdripusan number Nyospa Sanpo. Nyospa Sanpo. Roi antifon benikong kidekat kendai haduk bukut. Kidekat kendai haduk bukut. Antifon ke baningkong. Hallelujah, hallelujah. Yaro you try you play jongin. Kendo me tgo me I yaga. Me pendab da kiso. Wap neng jong me daum slap kisle. Be uroi sembo ker hai me ai umagalinka kijing atkin madan la praun wan ban pinjem yaga kijing tungkin roi kin san hallelujah. Hallelujah, Yaro you try you play jongi. Lay kiss nem da jing pa jong me. Jing pa hu ba jing e. Jing roi ka bud ya din ja jong me. Tap ilum da ka jing me. Item kiriam darong siar ugel jaga plang dagenun sawakar wai karisageleng dajing men bajing skahun hallelujah hallelujah yaro you try you play jongi. Kacing pule baar, kacing pule na kishitiu Paulus jagi Kristan harum. Ko para nganyau pa kicing cincar songkane kapor pamta kimlong habayan nujor pat kaburom ya kaba en sapen pau hangi. Namar kacing tau ka abda kacing kemilinti her ya kacing pen pau ya kikun uplay. Nabaya kacing tau la pendem ha kacing bom larkam om da kamon jong kahi henry da kamon jong uta ubala pendem ya ka ha kacing kermen namar ya kacing tau hi en saplat na kacing long brau jong ka ha kacing put. Batkan sayo ya kacing lalut bedon burom jong kikun uplay ngitip pa kacing tau barok ka ud langkum basuk ka haduk minta pat om day tang kacing tau henry mangiru ki balayo ya kiso nengkong jong minsim ngi ud hapok lade kat bang ngidang ap kermen ya kacing tingkun uplay kacing suspa ya kimet jongi kektin jong utray. Isango yaw blay.
Alleluia, 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 Alleluia. Usambay uday gaktin blay, pada Kristi uday unong bet, paro kibalab ya unu usambay, kin imjunom. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon ringkard bad pi Ringka bat kiro, kajing pulay naga gospel bakuir katkum umatayos. kaburam hame kutsai. Ha kata kesngi uji suala mi na ing badula song harud kaduriaw. Badu paidba ubabun ula yalum saudong jongu. Haduba umbanse ban kiu hak ling bad song hangta. Kadbau paidba ula yang hatmit kaduriaw. Te ula hikai yaki bun kiye kiye daki parishi uong. Unong bet ula leit ban bet. Berkatba udang bet. Katto katne ki simbai kila hab harut lendi. Bad ki sim kilawan bad kila pu yaki. Kibai part ki simbai kila hab ha ka dawmau. Hakaba kimyo shibon ka kindau. Bad shisandon kila sedang ban sphe. Namarba kimyo ka kindau bajilio. Henry habakas ngi kala iyeng kila shathang. Bad namarba kim shimla suthir jilliu kila yap terkong no. Kiwe par ki simbai kila hap deng ki shia. Bar ki shia kila san bad kila kjap yaki. Kiwe part ki simbai kila hap ha ki khindau ka babha. Bar kila seiso don't give us say shis pa sha. Don't give us say ndripau sha. But don't give us say laipau sha. Uta ubadon kish khor ban sngap to unshash khor. Tegi sinran kilawan barkele kili ya u balay mekren haki daki parishi. Uji sole jubab yaki hapil aiba tip yaki jingmaya jangka hima kabening. Henry om shim la ai haki naba ha uta ubadon endang aishu bad undup don pahu. Henry na utau ba don en shimno wat yakaba udon. Ka gospel jong utrai Kajingero yame kukris. kohaban ka para bayid hau Jesus Christ. Ega gospel mi dagas ngi yaus ngau ujisu ulakran kabai ke parishi. Bad haka banikong ngi yaus ngau haka tagas ngi ujisu la mi na ing badu jisu ula led harud ka duriyav. Kad ba ujisu la poi hajan ka duriyav Elias kuna ka gospel mi da bon kiburi kilaban bad kila bud ya ujisu. Hake gospel barongi ngi yoi katsaba ujis ulalait bun kibri kila budia ujisu. Haba kibri bara kila yos ngoba ujis udang wan. Haba kila yos ngoba ujis udang wan haka shlong jungi haka thain jungi kibri baro kila mare bad kila leit ban yakendu ya ujisu bad kila shong ban snap ya ujisu bale namar kila sngotna haddu kata kata ban yos ngo yak jingi kai jungu jisu ban yos ngo yak jingran jungu jisu. Bad kaktin ka balami na ka sindur jong Jisu bunsin lapin koy eki bapang haki gospel ngi yoi haba ki bapang ki ba sitom ki balawan hak madu Jisu don ki porba Jisu ula ong tang shikindin
Kajingai jubi kala pen kodia pi kilait suk late san uji suong ke bapang. But season don kilayo jingkor jingkia. Te nakaktin ru uji su nakaktin ru uji su ula pen kod ke bapang. Bonsin uji su ula kataya ke bapang. Baru la paya ke bor jungo halor ke bapang. Henry don ki por uji su ula keren. Tang ula keren bad kaktin balami nakasindur jungo uji su la pen kod ya bon ki brio. Pada ke gospel ngi usngom ke brio kelaban. Bon ngot ki brio kelaban paniya ke kat saba uji su le kelaban. Namar kila I dia uji su bad kila sotenat badios ngom ya gajengi kai balai namar ujisu ule hikai yaki paidba yaki brio om kum ki pharisi kum ki start ain ada kita ha gospel ngi usngo ujisu ula hikai dakabor jong bale dakabor jong men si bakoid ujisu ula kren bad henda ki brio kele usngo ya gajengi kai jong ujisu ke jingran jong ujisu kila lengo kumno nangno uleyo kum kena ke jing start kumno ukran kumne Kiburi wala kila lengo bad kilawan kambon kilawan ban snap ya uji suban yosgo ya kejingi kai jongo jisu komur ka para ba id benda kumrong ile habangi penlong jinga sing habangi penlong convention habangi penlong kejingi kai kumde baro ngi le kumno ngi pen banashwa kata por don ayu jinga sing kata por don convention katas ngi katogas ngi ngin penlong convention bar ngi pen banai ki pai bangi pen banai ki brio but ki brio kin yos ngo ya katoga jing pen bana bar ki man ban shibenda ya ki program convention dan retreat ne ki jinga sing baro andre haba uji su le kerlang hata uji su le pen bana ngan ban la shai ngan man ka akatagas nong la shai ngan man satai ka akata por ngan ban hikai ban ai jingi kai ane ban yalap ngan man hato jisu la ong ye ki pait ba em ujisu klam pen bana yano ro ban bangan man hakas nong jumpi ngan man satto ban yalap ujisu klam pen bana kumbangi pen bana menda haba kibru kele yui ya ujisu kilam mare haba kibru kele yui ya ujisu kilam mare katshaba ujisu la poi katshaba ujisu la le kibru kilam mare teng haka gospel ngiyos ngo haki Mechis ngi yosngo aka gospel kisinran badu jisu kimyo por bad ban bamro teng bale namar bun kibri kiban bet namar kila id ya ujisu kila id ban ngap ya kaktenu bale hatongi id ya ujisu na dukonon hatongi sotenad ban ngap kaktenu bale ban kapor ban gasngi idon mas bakuid ban ngi Wan ban simedai ke mas pukir hat bangino strong hakamado jisu hatto ngis ngap bha ya kaktinu blei hatto ngis ngap bha ya kaktinu blei namar kaktinu blei karon ka borban pin code ingi kaktinu blei karon ka borban pin klai ka donor jongi ibai hatto ngi pin krai ya ka donor jongi nak ban pediang ya kaktinu blei aka gospel ngi usngu jisu ukran kabai ke pharishi badu jisu kumno uwai unong bet ula leit ban bet berkat ba ula bet ka simbai Katto karena telagi simbai lahap harut lenti. Berkatto karena telagi simbai lahap halor dewu mau. Katto karena telagi simbai lahap hapnenge shia. Berkatto karena telagi simbai lahap ha kekindau ka babha. Bad ke simbai lahap ha ka harut lenti halor dewu mau bad hapnenge shia kilayap. Kisimbai kilami hapnenge kine baro layap. Henry balai namar katoga jakka kampat pin greba kamlong kamdei ke jakka kababha kindau kababha te kisimbai layap lami kindiat Henry kisimbai lahap ha ke kindau kababha kila la stang ban nang he badla pin meso shibun Komur kepada bain lengbaga gospel medagas ni ujisu udang kili yang ibai ka donor jombi kalong kumno gedeban kili yalade medagas ni hatto ka donor junga kalong kum ka lenti hatto ka donor junga kalong kum ka dau mau hatto ka donor junga kalong kum ka jakashia ane hatto ka donor junga kalong kum ka kendau ka babha kabamud hatto ngala penkre ya ka donor junga lane hatto ngaklampat penkre ba ya ka donor junga Abang iban ban shibendai ka mas bakuir barabor, abang iban ban snap ka ktinu blay barabor, gediban pinkre bhaya ka donor jongi.
Gede ban pin kuit bai ke donor jungi namar lengba ke gospel aga por mas bakuit ujisu ukran barngi ibai pe ibai. Ujisu hikai yang ibun kiye kiye. But kaktin du blay kan sangam jeli happo ke donor jungi ibai pe ibai tang ladangi pin kuit bai ke donor tang ladangi pin kre bai ke donor jungi nakabenda ujisu tang ladangi pin kre elade kaktin du blay kan rung happo jungi bar kaktin du blay kan sedang ban pin me so. Komun ka paraba id how Jesus Christ kan bangi nang simita gane ke mas bakuit tongin clear lade hatto ngilong kibru kibas mutenad ban yosngo ya kakten uble hatto ngilong kibru kibas mutenad ban ngap ya kakten uble ada ngilong kibru kibas mutenad ban ngap kakten uble ngin wan barabor hapoing mene ngin wan barabor ban sibinda ya kamas bakuit nomor kumbangal ong hakapor mas bakuit ujisu ukran ban ngibun kiye Hatong is ngotenad kumba kine kibru nak gospel ngios ngo haba ujis ulaman buun kibru kilaban kila strong saudong jong jisu kila ngap kimju tight kimju ngia ban strong padu jisu kimju tight ban strong padu jisu kimju tight ban yos ngo ya kaktin kapalami nak sindur jong jisu kila strong kalam bam kalam di eru kibru kila ngap kila ngotenad hato ngis ngotenad nem hatong i neyam ekakrin ublay haga jingem jungi don ge por bang iong ngatait ban late jinga sing ngatait ban late retreat ngatait ban late convention ngatait ban late mass ngatait ban skap kakrin ublay ngatait ngabun kampalat ko ban late satai ko ban late satai i perlong bon ki program bar nging ju i de kakrin ublay minda teng haga jingem jungi gede ban pan map ko para na ublay na ujisu na kabenda ki por ngila ong ngatait ban ngap kaktin ublay ngatait ban late mas ngatait ban late jingaseng but gede ban i dia ujisu gede ban i dia kaktin ublay namar kaktin ublay karon ka bor ban pin code yangi kaktin ublay karon ka bor ban pin kala ya ka donor jongi ibai but ujisu pin code yangi ujisu kurkur do yangi baro tang ladangi pin kre ya lade kat bangidang strong minda hak kamadu jisu tungan clear lade hatto gala pin kre bhanayam ya ka donor jonga nakabenta ujisu minda ujisu udang keren minda ujisu udang bet ya ka simbai udang bet ya ka simbai hapa ka donor jongi ibai but ka kaktin ublay kan pin me so shibun hapa jongi tang ka donor jongi kalong kabak kuit tang gila pin kre ya ka donor jongi tongin kerpa dia ujisu agar ke mas bakuit bani rap yang ibai bangi baro ngilong ba ka donor jongi baro kalong kum ka kindau ka baba kum kindau kum ka lenti kum ka dau mau kum ka jakashia kum ka kindau ka baba tang kum tahib ujisu laban kerku yangi tongin kerpa ujisu bani rap yang ibai bangi baro ngilong kibru ki bab pediang ya ka kinu belai bad ai bang i baro ngilong kibru ki bab pin me so shibon hapo jungi so junga men simba koi tongi duwai na kabenda kene baro kad bangi shibinda kene ge mas bakuin eni ro ya Jesus Christ Jinam lai jinam amen. Isim lai span rufuwe. Gange juble upadon bor non tau kap neng bat kakendau gange jukun marwe try jongi ujisu grace la punya uda umensim makana marite soti la shale meshasanapna badla shayabna Asibalai ulami pad
syariangi ngangai daumen simbakun abalang Katolik bakun ajing bapa pajing mipat pada jingim kapom syukur. Tongin ya kripa dia ublei upa jengi ubalapa yara ukun shangi manaya ka kubor jing panim. Nakabenta ukpa bakhu jungi ubishop jungi kilingdo pati catechist jungi pakindup sngau kandu bakaching alap jungki kanom sei so ai lada kaktin uplay kampat ngam jiliu shwa hakadanu jungki ngi kirpat yame kutrai nakabenta kane krempe kristan jungi pakindup diang sopha yau kris upawan panbet ikaktin jung u hangi hakaching leniam sngi utrai jungi ngi kirpat yame kutrai Nakabenta iway pa iway nangi bangin tup yale banweng naga donu chungi ya ka ay kaba kang lad ya ka ktin uplay ban say so ngi kirpa de megutray nakabenta ki kristan baro ba kaching pule bari uplay ya kaching to bakhuj kan tup yarap ya ki ban yo ya kaching dip bakam jileu ya kahima uplay ngi kirpa de megutray Nakabenta ki priu baro pagindup shash kore kaktin ublay hakanu kanu gadur bakawan ban priang ya kajing khoj sngupha ukris banyo jing panim ngikirpa demi kutrai Kokpa ngiay ngu yame ba merapa yarau kun ujisu ban kren hangi hakakerteng jongme to yara bangin priang snoba ya kakbor jongu cylinder badban pen priang ya kahaki briu sodong jongi ngipan ya kane lengba ukris sutrai jongi. Amen. Laispa inyo punriu. Shimet ba shimen sin U Jesu Christu trai Ngira me kopa Majin ayu kukawai Ngilang ukau Chris Dei bantel yada kau jing tenju Ban long uku She men sim U Jesu Christu trai Gira me kopa Najin ayu kukawai So wan ngilong u Chris Hap kemak nyada kajing shitong Ban long kawan She men sim U Jesu Christu trai Ngira me kopa Najin ayu kukawai Tkot met ngilong u Chris Shitom ukli shitom samangi Boy lang siya kajingin She men sim U Jesu Christu trai Ngira me kopa
Majin ayu pugawai. Tudawai kopara bakajingnya junga bajungpi kan log babdia hun hau blei upa badan bor baro. To try piding jiknya nekti jongpi. Nakabanta kajiro kurang makateng jung. Kajimanta yangi pada kepala suku jung baro kawai. To pedia ki jingderwa jungbalang kabaduai kotrai ba tuai ba yen pediang yaki. Nakabinda ka jing penro ya ka jing penkui jangi bangait dau Chris utrai jangi. Amen. Utrai undon ringat batfi Rengkat bat piru. tokin du yala ki donod Kentiu yaki sao try. tengin ya aingu ya utrai ublei jangi. Kasong hok bat kadai. Da shisha kalong ka basang hog bakabadai